الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palangguan sin kami Islam, alhamdulillah. Ngayon ay sab kita niyo amin jaman na to ini. Jaman sin pangadjian lang ta dahil harun na tumulia yari bihayaon. Amin gumanap na isab sin pangadjian sin kita niyo. Huwag paparkala bunga sin pag-iman. Murah-murahan yan kamoy malok kamo a waktu ini. Amoy in supaya makahampit kita ng katan amuso sin bunga sin pag-iman insyaallah subhanahu wa ta'ala. Di na magpalugay itok balko ay nguro na ito kalasahan mayroon na rin ng kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman walid yatafadal siya datuhu masbura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan wa ulaika lahum jazaa'ud da'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Maulidan dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aruman ini hiatud namu na isabmaun pahadarat sin kamu in pangadjian biada sin kabiak sa hantanyo pangadjian bunga sin pag-iman. Jari niya hari namo pa'y katukbal kaniyo yung ganap yung pangadjian. Manalam-salam kami ang mga kakasi sinallahu ta'ala langgong namo kapag tag-ipon tukbal namo kaniyo yung salam kasila sa halapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga katautay manguran, masira kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman. In bunga sin pag-iman na pangadji taniyo amo na yung pagtawbat. Yung pagtawbat nikmat sa lagu-lagu. Dahil nga sabab yan nagparain Allah subhanahu wa ta'ala kanadihan iwan karasulan.
maksud sadya. Dahil nga mga maksud nila, piyarasin Allah Ta'ala, maun pa kauman, supaya sila makapagtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahinapusan dia aksin Allah Ta'ala, bubunglaw na singkatan. Amo na injunjungan taniyong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia aksya, papaglay nunin manusia, dahil nga kabayaan sin tao, pakabayaan sin nagpapanjari. Tay mangudnan mo, maun kita niyo pakabayaan sin Tuhan, nag-aalupi ban nagtataykod, doon na kita niyo kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw taniyo taykuran, yung kabayaan niya. Sarawa, alupun na to, iwan taykuran na to, bangmayan kita ni runda, kakaridaan si mahasud si mahatinggi. Karidaan sin Allah Ta'ala, kaipon niya, amunay magtawbat. Masikita ni runhan mga tuan, lagi magtawbat. Biyay di sin Allah Ta'ala ayat, kasuwan nila na inhinang ini. May ta nila kasuwan na inhinang ini, sabab aw nakapit nila. Palman si mahasud si mahatinggi, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Masikitan yung roon, aparman niya on. Sabab magkagunahan kita niyo panggayunggong hamasatan ini. Magkagunahan kita niyo tutug doon na kabayaan sintuhan hamasan na to ini. Mga tayo mangudna mo, in pagtawbat, sila tunbay na laabdi warab, palsugpatan sa rayaw-rayaw, antara sinipon, iwan tagipon. Na, bang palsugpatan antara sinipon, iwan tagipon, unin pa kayon niya. Amo na in iman, al-imanu billahi wa tawhid. Sabutan yung simpangadian doom lima bay. Amo na as-sabatu ala kalimatit tawhid. Digawut hakalam o hakalima. Amo na yung kalimatut tawhid. Al-imanu billahi wa tawhidi. Imadul hayatir ruhiyah. In pasugpatan tudyo patuhan. Laway rin nga pag-iman ibang panawhid kaniya. In iyan tuan hugot. Hugot sinuno. Sabab magkagunahan kita ni hugot. Iwan magkagunahan kita ni mahugot. Iwan magkagunahan kita ni ipagpahugot. Di humugot yung pahuguton na to, bang wala doonin pagpahugot kabayaan sintuhan. Nauno yung tuhan. Al-imanu billahi wa tawhidi imadul hayatir ruhiyah. Imad hugot mga tuano pamakunbay hugot. Magkaunahan mahugot hapag iman. Magkaunahan mahugot kita niyo hapag tawhid. Na al-imanu billahi wa tawhidi imadul hayati ruhiyah. Hugot sing karuhi sinyawalihan.
Tuan, kita nurua. Kabuhi sin jasad, iwan kabuhi sin nyawalihan. In kalimatut tauhid, magkabunahan siya mahukot. Al-imanu billahi wa tauhidi, magkabunahan siya mahukot. Nawabang mo asubuhon. In bukun Muslim, nanawhid day sab sila. Tauhidul rububiyah, nanawhid sila. Bang mo sila asubuhon, bakas na piya asubuhin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amasan niya inta umakka. Amin nagtutuhan sa taud-taud. Subuha sila, man khalakas samawati wal ard. Sin nagpapanjari silangit iban lupa. Impamung nila Allah. Naing kita ni asubuhun. Impamung na to, injawab na to Allah ra, nagsali. At turayan, sa hauno kita ni nakabidda. Tauhidul uluhiyah, iwan tauhidul asma was sifat. May tayad to nakabidda kita ni in sila akalin piarad nila. Ampain kita niyo hatuyad to, wala dito si mudin akal tanyo, in tema na to, unin parman sintuhan, unin hadis sinadi. Dahil nga sa babian, in panawhi, diwan sin pag-iman, hugot sin kabuhi sin nyawalihan. Bukun hugot sin kabuhi sin jasad, wala duunin hugot sin kabuhi sin nyawalihan. Amo yan, inluun, simbiyay takato, naabot na to namadto. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Inhadunya, miabot na kita niyo, mahugot. Mahugot siya kalima la ilaha illallah. Natunggang king ng dunya. Iban si Manu si Hanaum niya. Sabab miyakad nak sila simpikilan nila. In ahlut tauhid, masila sila. Doon habiyay ta sintuhan. Bang beta sintuhan, amuinin pagtuhan, amuinin agarun, doon da sila. Di nila tay maunin akal sumud maun. Sababing pag-agaran sadya, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na bang siya ka lot maun, in akal, iwan simpikilan, doon nahan. Makalanggal na yung tao sininang kalaungan, makalanggal na yung tao sininang kakupuran, marugtul na sin tao, ininang di kabayaan sin Allah Ta'ala, takabbur paamahasut ti mahati. Amo yan mga tuwan, hugot sing kabuhi, pagubos uno pa yan mga tuwan. Shifaun lil amrad, in la ilaha illallah, makaubat siya sin sakit. In pag-iman, makaubat siya sin sakit. Ang sakit, di na tumanjarirahon parukto. Bangin sakit, kiugdan kau sin masakit. Ang pamuridahon pa doktor, magmulakaw. Sa awal sakit, di kagunahan dahon mo pa doktor. Ikaw rin mag-examine si sakit mo yan. Ikaw rin mag-uwat si sakit mo yan. Na biya din ni kauwat mo. Biya din ni kaingat mo. Biya din ni ka-examine mo. Bang wala doon yung panyap kay mo. Uno yan, wala doon yung pagtauhid, wala doon yung pag-iman. Di mo kahatihan, halawang sakit ka mo. Di. Ang paintaw na sakit.
Pag nanaman sakit, di tumakat bulan, dahon po hospital. Tumawag ang bulan, sabab, ada kala magmula. Bangbihanin sakit sinjasad mo. Kiyugdan kau si masakit, dahon mo mag-us-us. Sabab upamakun dugo, kaubasan dugo. Labi rin dito yung sakit kimugdan kay mo. Bang aw ni pagdadiagnose mo, ikaw kung kau diagnose yung singkatan. Sabab ikaw yung makaingat sin sakit mo. In kalimatut tauhid, in kalimatut syahada, in iman ma'at tauhid, hugot. Iwan, shifaun lil amrad. Ubat sin sakit. Na tiw-tiw na kuman mga tuan. Kaya batukan na to na maglag sinubat sinjasad. Lilag na to yung doktor. Law na to ayaw ng doktor maingat sinubat. Ubat hinglaw. Ubat sukal. Ubat asin. Mataasin asin. Mataasin sukal. Yawn. Na impangasubo awn pa kasakit. Duwayang di nga sukal. Duwayang di nga asin. Duwayang di nga katanyan. Awn. Yari ka. Sa imakadayagnoshan, imakaingatan, amuna as-silatu billah. Parsugpatan, sinipun harap patuhan. Unin pa kayon niya, al-imanu billahi wa tawhidi. Nah, Tuhan, piyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala sa taud-taud ayat. Pianaug namin Quran, piatulun namin Quran, parman sinullahu ta'ala, shifaun lima pisyudur. Bukun ubat, hipag pauli. Imma na sin shifa, hipag pauli. Wala siya nga nandawa, ubat. Sa shifa magtuwi. Kaya ulian na ko magtuwi. Dahil nga sa babyan, apabila kita nyuri maun pakabayaan sin Tuhan, nagbangkatin sakit, di na to kaingatan halong sakit kita. Nagbangkat mamangkatin sakit, di na to nakaingatan. Sin mataw din sakit, sabab wala doon nini pagkikita tani. Uno yan Tuhan, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Dahil nga sa bang biyayta na simparman, ibang biyayta na sinjunjungan tanu Rasul sallallahu alaihi wasallam, di naman jarin akkal magad. Di naman jari, ay rin naman jari, magpaaka din akkal. Subay na sa din akkal magad, iwan simpikilan. Turayan tuan. Magkaunahan kita niwihad din inugot niya. Shifaun lima pisyudur. Hikapa uli sin sakit yaun halawum sin jantung. Tayo mahubnam mo. Way bihan banus. In Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil ngianan si mga tao haula iro doktor, tabib, doktor dah medicine, doktor dah bukun medicine. Ampay nialop na to sa jawiyaon, doktor ha medicine, mag-uwat sa jasinggin paisan. Inyad to halaw, wala na to na yun. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yari pakita niyo dunya. Na uno yan as-sabatu ala kalimatit tauhid. In kalimatut tauhid imadul haya. Hugot sing kabuhi. Kabuhi sin nyawalihan, iwan kabuhi sin jasad. Dahil nga sa mabiyad to, mga taymangud, aun di takato tanyo sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam.
tuin taod naglalawan-lawan ka tu. Nasyabut hadis sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yarda lakum salasa wa yakrahu lakum salasa. Tagunnal itu imaha suci maha tinggi, aun kakuyarannya duun kaniu tuin taun. Itu lalu mutiup-tiup pakarayam. Dia aja hadis ini tu, tahu din hadis. Wa yakrahu lakum salasa, iwan aun kabungsihan kaastulan sinallahu ta'ala run kami. Tu Raisa bintang. May tayad tu kakuyangan itu, iwanin uno itu kakuyangan sintuhan. Iwan may ta kaastulan sintuhan itu, unin tu kaastulan sintuhan. Yarda lakum salasa, kakuyangan kaniurunin tu. Uno yan, anta'budallah. Inumbul hambung, magtagipon pa Tuhan. Ay yuwahidullah. Tunggalon yung pagtagipon pamahasot si mahatinggi. At turayan mga tuan. Tunggal, iman jari hinangundo at tunggal sadya. Nakawakaw sin tunggal na pakabayaan sin Tuhan. Nakawakaw ilmu tunggal na pakabayaan sin Tuhan. Uno-uning kirakan mo tunggal pakabayaan sin Tuhan, sabab deng dah Tuhan, ay muna pakabayaan mo, bukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aturayan, tayo mangudnam mo. Kakuyaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtag-ipon kau kaniya tunggal. Dahil nga sabab yan bang muasuhun may tak kau pia panjari sintuhan imaksud sadya Tuhan magtagipon. Yaun na kianukil ayat. Hangkan kita pia panjari sintuhan magtagipon. Complete ni pagtatagipon tajuko. Imbadyo tajuko. Kataan sinwal na manjari mo na madyoon. Impagkaon tajuko. Impamaybay tajuko. Naglawi pa yung kaiwanan. Danyaun, panyapyaun, hipagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. An ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Magtagipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw sa jalamuran. Sindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naun hindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagsakuto. Tunggal da isa-isa dia. Aturayan mga tuan. Manjari hasirik, awon sirik di sibi-sibi, awon sirik di turakula. Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaita niya, pihak buka-buka niya umat niya. Unang pihak buka-buka niya umat niya, sirik. Dengan habang pihak buka-buka niya umat niya, na sirik. Unang nga sin sirik yan. Sirik, sibi-sibi. Bukong sirik na kula. Na unang sirik, sibi-sibi yan, pihak bubuka-buka niya, sabab, jumatuyad, turi ka na naman sintaw mga halom kasirik na siya. Sirkul khati. Amo na yung sirik, sipok-sipok. Nakatatapo. Sakali kaya bukaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jumatu mapakai sin umat niya. Uno yan. Riyak tuan. Magpakita kita yung tao, sindayaw sin pagibadat niya. Sindayaw sin hinang niya. Sindayaw niya pabaran niya.
Sa indayaw sin pagtutuhanan niya, di na masabot. Indayaw sin Tuhan niya, di na masabot. Dayaw niya nasabot niya. Nakasud mad mga tuwan. Na, kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in magtag-ipon kau kaniya tunggal. Dahil nga sabab yan, la tasjudu lisyamsi wala lil kamari, wasjudu lillahi allazi halakahunna in kuntum iyahu ta'budun. Ay kamu magkunan. Kung pa bulan, bukun pa suwa, bukun pa batu, bukun pa uno, harap sadya pa uno. Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't misanin sugayad to, nag-ibadat na sila patuhan. Ilang ingkatan, piya panjari, in sila yan, nagtatag-ipon na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nananasbi. Na ina kayo sab kumalaw mo, ingatun tayong panasbi simbulan. Duwain yung panasbi nila. Hangan nanasbi sila sa ingkato duwain. Ay nakaw matupag kung suko mo. Iningaton mo amin suko mo. Iningaton na to amin suko na to. Ang pentas bisimbulan ay nakaw mo. Nintas bising kabudburan ayaw na. Sabab na nasbi ni katantan Paulahu subhanahu wa ta'ala. Sa iningaton na to amin kita niyo sabab piarahan kita niyo maghindo. Ampa kita niyo magsali hapang hindo yaon ha ilmu yaon. Nayad mga tuan, kakuyakan yad to sin Allah Ta'ala. Nawang maigin yad to mga tuan mo kung nasaan kuyag. Dahil nga sabab yan imbar iman na nauhid, halawm kuyag. Dahil nga sabab yan imbar iman, malingkatin nun halawm kuyag. May tayad do. Sabab mahugot. Mahuguting karuhi. Mahuguting kabuhi sinya walihan, mahugut din kabuhi sinya sad. May tayad to, way sakit. May tayad to, misan aon sakit, aon mag-examin. Tutuanin dayaw sin panawid. Shifaun lil amrad, makapauli. Uli, uwang dia tumita kaya ulian. Sabab napakain niya nin ubat. Bang mo napakain ubat kabayaan sintuhan, uli na. Sa bang mo piya kain ubat kabayaan mo, di na kau maig halawm sakit. Misan kau uli sakit dah. Sabab aun sakit mo. Uli na yung sakit mo piya ulian. Piawatan mga doktor, awang pasakit halawang, maglalaguin pali. Turayan mga tuwan. Anta budullah. Wala tusyriku bihi saya. Nahamoy ni mga tuwan. Ubat sa lagu-lagu, pianawag sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, istadi si mga katay mangurantan niyo yaon, iwan istadihon sin tiap-tiap na yung kato tanim. Dahil nga sabab yan, piyamulan siyang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu uno, imingat sin Quran. Ilmu kaya wajiban intaw katantan, di man jaritay Quran. Misang palaw mo kaya ingatan ko na yung ilmu yaon, samantara aun day doon pagpun-pun, kanto kaw lamod, bangway ra kabisihan mo. Maita inta ulumamud madto panagpangadji sin ilmu sin Tuhan hipagbansag sin Tuhan na taas sin langit nasa kaling kakuyaranta kita'y magbantog amin Tuhan tayo pagbantog kita taas sin langit di kita mabaya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Hama na niya hisiyusin taumaun pahalakatul ilm yaun inhindo dun Quran inhindo yaun hadis
Sabbuton sinallahu, pagbansag siya sinallahu ta'ala yadto taas silang. Tuhan niya ay nagbantog kaniya, ay pagbansag siya. Ha mga malaikat, wayron tao dito, wayron president dito, wayron general dito, wayron direktor dito. Ang pwede pagbansag at karon kay kadikaran niya, kukan na ka. Hipagbansag sinallahu ta'ala, inipon niya yaon imalugpakallam niya. Hipagbantog niya iniipon niya yaon imingat sing Quran iban sinadis. Yung malaikat yari hababaw sing gumihibaba nila yung pikpik nila. Kadto'y kuno yan tuhan indayawa. Nasa kaling kabayaan na to, magbantog kita ni watao. Sambil tungkang kasusuyan na to na, sindayaw na to. Ang pembabantukan sintuhan ka, tudig kita lumabaya. Ingkatan dumua, kabayaan sintuhan. Sa aun magdurwa ang lawin dayaw niya. Hisyutuan, duaahan si malaikat intaw yung nagpupunpun, imingat singkuran. Biya kato tanyo ini, kikita niyo kami, yan kamo nagdurungog, hindi ungog niyo kalam sintuan inino na to, hindi ungog niyo, hadis sinjunjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam niyo. Aturayan. Hipag malaki kau sintuhan mo rito taas si langit, yan tinipon ko, ialuping kabayaan ko. Ayan. Kamantukan sa lagu-lagu tayo mangod na mga pag-aarama. Nabang kawiyat sa babantukan ng biyad turagbus, kaya ulian na natay mo. Di na kau mabaya bantukon sintao. Di na kau isab mabaya magbantog sinunong mo. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'u fi ummati la yatrukunahunna min amri jahiliyah. Aun palaw niya, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, upat hinang sinummat ko, hihinang nila naman, di nila katinggalan, hinang pasin jahiliya na kauna. Upatin taon. Hihinang pasinummat tinabihaon. Uno yan, tuan, al-pakhru, magbansag. Pagmalaki nila, pagbansag nila, yung pagkataon nila, inanuwo ka nila. Anakwan sa kami nila una. Aturayan, tuan. Amrul jahiliyah. Wattano, mang lagi-lagi. Inamu, kipagbansag niya siya, binamu, pang lagi-lagi, anak saan kamukwan laun hanakaw na yan. Amrul jahiliyah. Di pakatinggalan sintao, may tayad to, wala doon kanin ilmu kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babian, Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan kita niyo, hisiyo sinimingat sin ilmu ini, istahalaud. Ista da kulewa na sibi, di maabatin istahalaud ini, bukun naman di katun laud, dumua akan niya. Turayan tuan. Nah, kakuyakan niya to sinallahu subhanahu wa ta'ala, in magtagipon kau kang tunggal. Nah, hikarua, kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, katu kaumat ini, an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu. Magbaugbog. Doon na ini ha, baugbukan ini. Di magbaugbog. Mana si magbaugbog di amo ini pagambukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu.
dalili ni kataan, sin nagsasagga, sin nagbubutas, sin nagamuk, dalil nila ang kataan. Imiutas, dalil nila ra. Imbiutasan, dalil nila ra. In nagkakanat, dalil nila ra. Wiro ni kapag dalil nila ruwain. Na may tayad to nabubutas, bukun biyak sa inatay sumugpat patuhan. Wala duning kalima kabayaan sin Tuhan. Kalima sadya kabayaan niya. In kalima salida, in lapal salida. Piyag pinahan nila sadya, hiyaw po. Biyak sa sila magsiult ka, na hiyaw po na sadya. Salida, la ilaha illallah. Arabya dahad, bukun Arabya dahad. Kakuya kain sila Allah Ta'ala. Wa tahsimu bihablillah. Panggayunggong kamu. Panggayunggong kamu. Bukun hakal niyo. Bukun hapikilan niyo. Bukun haingat niyo. Sa panggayunggong kamu. Hakabayaan sila Allah Ta'ala. Intaw nagtawat. Dunhan sila manggayunggong. Amuan imbaugbog nila. Piyana og sintuhan ng Quran. Piyanilay hakana binabihan. Kahina po sa Nabi, naglilay kato, inlilay niya Quran, hindok kato, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na unim baita kato, paghambo kamurunhan, wala taparrako, ay kamu magbutas. Ay kamu magkaniya-kaniya. Doon kamu ha, nindawa singkatan doon da. Sa may tayan nabihan, wala di mayaw. In kalima la ilaha illallah. Kakuyakan sintuhan, anta tasimu bihablillahi jami'an, wala taparraku. Indalil ko murado, imbagbog ko murado, in kanila biyado, in katana murado. Sa may tanapulak ka na. Aun simud, aun nakasud, aun nagpasud. Uno yan, kabayaan dunya. Tay mangub, bangin dunya tao si milawak na, kaya bukatan na si maksiat hinang si manu siya hababaw sing gumi. Bang tao, imyan nasarang nari ko na makaya. Sa nakukun tao dunya, sa kawatuan, aun limit, biutang sinallahu ta'ala. Nag-warning na may ta na yung limit. Aun na baita. Dahil nga sabab yan mga tuwan. Maun kita niyo pahinang karidaan sinallahu ta'ala. Hikarwa, karidaan niya. Pabawagbukan ka tutanin. Kaya din yung karida tumamawagbog. Ay tikad. Kaul, halapan, wa af'al, iwanay na. Tu nag-agad mga tuwan. Amo yan. Nauno pa ni kato kakuyakan sintuhan. Wa anta nasahu. Magpatumtum piatumtumi. Magpatumtum piatumtumi antara simano siya. Mag-agad iyakari. Suway makadin raayatan na kura. Bukun magsagga siya gay. Abu Bakar Siddiq radiyallahu an na inang man siya khalifa, unim baita niya. Imbisara niya. Inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Manunjuking kabtangan niya ito, bukun siya nagpapi, bukun siya niuminit. Sa pini siya. Pini siya. Walastu bi khairikum. Sinaong pamarayaw rin kaniya.
Na pangayon kulong na kanyo, magagad kita niyo. Pagagaran na to. Bang di mayaw pamarintay Abu Bakar, magagad kita niyo. Sabab nakaagad kita niyo, habay ta sintuhan kakuyakan niya. Bang wala imam mo, bukon magsaga. Pakawi mo ni hatulon. Dahil nga sabab yan, magsahawi siya hawihin. Nanay, nahinang nadiktito rin ama. Nahinang nadiktito rin nakura, kaniya sadya. In pamarit ta diktator to, ano yung si Manyang, nalubuin tao, nalubo pa hula. Sabab kaniya sadyang kabayaan niya. Magtita sadyang kaniya. Wayron agenda niya, kaniya kataan-taning pikilan. Diktator, long simbahasa na tubihaon. Nahamok na yung banyari magdiktate, Tuhan taniw Rabbulanan. Imapuas din kaniya rin, sinkita niyo ipon niya, suway makadakabayaan. Inama yan diktator, magmula rin family. Inina yan bihad to magmulara. Inanak yan bihad to magmulara. Ingkatan yan magmulara. May taong beta kato sinto ang pagkakaran. Wasawirhum fil amr. Kataan pakaradyaan niyo, suway ang pagmiswara. Naisa-isahon na sinama. Betaon siya pabihon, singkarunahan ako sina, pabihon asin, pabihon sukal, nayastulan. Way na nami ununo, asin na sa dembini ang kakaro. Way na nami bukas, way na nami ista, naununin na silang kakaro. Yastulan. Di mabaya, baitaan sin, musawara. So isa-isa niya magpikilan, na asin na sa dembini niya, unay kapusan sin asin. Bangwayro na asinan. Suway kumplitun. Nah, turatuhan. Suway aunun. Impagsahawi siya hawi. Sabab wayro nawahi rumatun. Misalin junjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam magkonsult pa siya hawi. Dengan sebab yan biya na sinallahu ta'ala pakaradyaan niyo wa amruhum sura bainahum. Yung mapikil sinang katao, ang pagkakanapansin niya magdarayaw. Kakanapansin niya magdarayaw. Bihaon tuan subay kanya kataan. Di mabaya katayang babawa yung pikilan niya. Yung pangita niya may aba siya. Yung pangatod niya, di siya maingat. Amot yung mga maingat. Inaaraman na ito, takamul, at takapul. Magganap, gyanapi. Hindi mo kaingatan yan, tulid to kanila. Kakanapan na, di mo kaingatan ng kataan pakaradyan. Nga sabihan, ahon dito, pagtulong tabang kamong harap pa ulo pamaya. Na mga tuan, bang natunay ng imbihan turagbus kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala nabutok kita niyo hala ilaha illallah. Amo yating pagnganan imadul haya wa shifaa'un lil amrad. Na unoy sing kiastulan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. Ingat to kakuyakan. Wa kariha lakum salasa. Kaastulan niya kanyo into ini. Nauno yan tuan. Kariha lakum qila wa qal. Kaastulan sinallahu subhanahu wa ta'ala kanyo. Agi hikuan, laung hikuan. Diungog na hindi. Nag-aulaw na ba itahikuan? Agi hikuan. Bang mahambu ko niya tuwis siya kaputing.
bisaraway kapaidahan, imbariman di magdungughan. Nasa kali, i-story na kahapon, i-story ni sa biyaw, konsum, amurad tin story niya. Si magkagunahan niya ang pindahon, aun problema rakula. Halulayon. Kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kabtangan nito. Hati niya, way kamattanan. Mga tuan, hajaman na kauna. Aun hambuk tao nagnasihat, simpalman sin Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Palman sin Tuhan, di magsali. In tao susulgaun, iwan sin tao nanalkaun. Di. Biada sin dumi wanad lauri magsali. Biada sin tao biwan hunas. Di. Magsali. Mali mo iwan maasin, di magsali. Nah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Di laun niya magsali. In tao susulgaun, iwan sin tao nanalkaun. In tao susulgaun, isisulga lang simbahasa. Tao isisulga. Ashabul jannati humul paidun. Yung mga tao susulgaun, untong sadya. Na yung mga yadto, kastulan sintuanin hinang. Inhinang si mga tao susulga uning kabtangan nila, inuyom nila, in signal nila, in katantaan, harap pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in kilawakal, naghatud sinig giliwanjangki. Naghatud sing kaputing, ampeng kaputing, amo na yung piyagparahan sin Tuhan Nabi. Patiap-tiap kauman. Nagputing na pagtimbang. Nagputing na paghukom. Nagputing na hatitimbangan na pag-usaha kata. Nagputing na piyarahan sin Tuhan Nabi. Bangsa yun, masanato ini, subay na sa ini parahan Nabi. Sagawa, biyong lawan na sin Tuhan ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroon na Nabi pa karin. Tuhan. Nah, kaastulan sin Tuhan kilawakal. Nawang kau nagtaupay. Bugsukan. Payra, alhamdulillah marayaw. Sa kawa Tuhan, bang kau nagtaupay sakali in halawm simpay na hinang siya apa di manjari. Way paida. Nah, mga tuan, pag nanasihat si magnanasihatin ini, balikan na ito makamataud. Sabab yung makamataud, ada kalakatumtuman na ito. Na, yan tinumbulambo. Hikarwa kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, idaatil mal, nang lupas alta. Maksudnya hindi nang lupas karayawan. Sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, au marayaw rong kaniyo. De nga mga marayaw rong kaniyo, amin mahinang senior citizen. Ba't biyahon, bang aun ay di mo senior citizen? Senior na kao, puti na yung pungot mo. Bating kay manan putiun sa dyan pungot, inumul niya, batata. Aw na irihil kay mo minus. Aw na law na discount. Na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, gaita ni, aw marayaw kaniyo. Unin marayaw kaniyo. Mahaba umul. Man tala umruhu wa hasuna amalu. Napiya nga subuyad do. Amin tau sulga yad do. May tadi magsali iwan taunal ka.
sip lana ya shaykhana, hantangan kamu may tayad turi magsali intaunal ka iwan sinta usul ka parag busa kuno kamu ang panamo kakilahan niya dunya. Amin mahaba ummul yadto may tayad tinaw po ummul may tayad to inasabutin maho po ummul mahaba ummul din nasabut wayron dayaw tinaw po ummul na marayaw ka sa insiyabut na hindi amin mahaba ummul may ta siyabut na ito aun mahaba ummul marayaw siya patuhan yung sabab niya mga tuwan ni kaisa mabasag siya magmura. Yun yung pagmura niya. Kaya pagmura niya, yung pangatod niya pagkabayaan sintuhan. Wala siya yung matod pa haram. Kaya pagmura niya, yung pangdungog niya pagkabayaan sintuhan. Wala siya rin mungugsin, kaharam-haraman yan. Kaya pagmura niya, iningat niya pagkabayaan sintuhan. Na imma sa tabiyaw ni kaya tantara magmurasin unasin ko kapag sarak kata Allah Ta'ala baitaan kita ni wa anfiqu mimma razaqnakum pag napakahan ni ununo na yung kaya riziki ko kanyo ilmu riziki pag napakaw nagnapakahan pangatod pag napakahan ay kaumatod si mangi atod mo hadya pamarayaw nabihaw nagbalatin ima atod pamangi ima atod pamarayaw ingwa mangi da innal hasanati yudhibna syai'at mga tuwan pakitaan kuno kamu hantangan kuno kamu insipat cinta usul ka na insipat cinta usul Tuhan, pihak napakan niya, imbaran niya pakabayaan sin Tuhan. Bukun niya pihak pakabayaan sin nafsu, pakabayaan sin syahwat, pakabayaan sin uno. Bukun. Sebab tian tunai at timbaita sin Tuhan, wa amfiku, Tuhan ni nama ita. Di naman jari ubahon, di naman jari sumudin pikilanmu, imbaita sin Tuhan pag napakakaw. Nasa kalimbay ta sinakal mo ay pag napakaku. Imbay ta sinton mimma razaqnakum. Uno na yung kaya ko kay mo. Ingat mo pag napahang. Pag napakakaw. Panarak kakaw ingat. Pikilan. Pangatod. Pag sarak kanin atod, may ikaw tumatod pa mangi. Turayan tuhan. Dahil nga sabab yan, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya, lan tasaun nasa bi amwalikum. Lan di niutud karausan di lan sinsino misang kamu bilyonary. Ama di niya karausan di hilan inanak ni adlaw-adlaw. Di bangaw makaraus mari tiu-tiu na. Sabab lan impia kay lan tasaun nasa bi amwalikum. Di niyo karausan di hilanin tausin sendiri. Turayan tuan. May tayo tubeta sinabi lan. Sabab ayaw pa wala kiyawasin kay bananing kanyara. Misanin bukun kanya kawon niya. Biya din kapag napakanya simbihan. Ang paimbari maning kasuban niya mang dihil. Bukun dihilan. Yung kasubuan niya, mang dihil. Di nga sabihan tuan, aun kisya. Miadto yung mga rayahan pamiskin. Nagsarap ka. Na yung kuyag si mga miskin. Pag ubusin kitsa hamuk, miadto yung sabi mga miskin, parayahan na ngayo. Piyagamahan si miskin dayahan. Nagbalik indayahan. Amin yadto. Nagpasalo pa sila miskin, miyadto pa miskin na ngayon. Dihilan si miskin. Katoy kuno, bang bihadto, mang dihil pa miskin ding dayahan. Oh.
sa miskin bariman. Ang paindayahan bukun bariman, miyad tumanin miskin din namang dihil. Miyad tumanin dayahan, nagpasalo pa siya miskin, pamiskin, nang dihil pa miskin. Mayta siya nang dihil si miskin siya, yad to yung pagkaiman kaniya. Dahil nga sabab yan, nagbayt ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hadis na ini, lantasaun na sabi amwalikum, di niyo kakausan dihilan ng tausin-sin niyo, gaman mangawa pa sila. Sa unin, di kamu ka kulangan, niya uni kapag sarap ka niyo. Bibastil waj, sawa ay muka. Pag saumbiri, amoy nito alin naig, adat marayaw. Aturaya. Hinadat ni, amasana to ni Waila. Turayan mga tuwan, sawa ay mo kasintaw. Nagpasalo pendayahan niya tumiskin, miya to siya pamiskin, duulong narili ni wakami misanda kuman, dihilan si miskin. Sa puti ka si miskin, miya to parayahanin lupa niya miskin, dito ang mang dihilin dayahan. Na miskin, kapag napakanya sin, kapag napakanya, in bukun sin. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Hari parumatungin mo. Nah, tayo mangudam. Kaya lupasan na yung tausin. Kaastulan sin Allah Ta'ala idaatil mal. Lupasun sin taon alta. Pula-pula mo miskin na kapanggdihil, miskin pa siya. Indayahan di mangdihil miskin. Lupasyad tutuan. Na may tayo ito'y nakapanggdihil, sa bukun siya biyak sa magnapaka. Bukun siya biyak sa mangdihil, ingkya biyak siyahan niya mangawa. Tulay. Ang pembariman, ingkya biyak siyahan niya mangdihil. Ilima niya, ubus tambul, ubus ukab. Close, open, close, open. Bang isab ukab sadya, kaubusan ka. Bang isab tambul sadya, narin isab. Ubus tambul, ubus ukab. Ayan mga tuan. Kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, likulli ummatin fitnah. Yung tiap-tiap umat, kaya tungan sila kasusahan. Kaya tungan sila mangi. Kaya tungan sila tatandasan. Umat na kauna, Banu Israel, iwan umat ini. Uno yan tuan, yung tatandasan malagbo ka to. Fitnatul ma'an. Wala timang kasintaw. Nagsaga na ay magtiyaw. Nagsangga na ay magtawtay anak. Nagsangga na ay ng kaliuran. Nagsangga na inamamarinta. Turayan tuan. Na yarin ayat basaun tani. Sa suratu Saba. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu nahnu aksaru amwalan wa awlada. Wa ma nahnu bimu'ajjabin. Parman sin Allah Ta'ala, impamung si mga tao Makkah. Harasul sallallahu alaihi wasallam, in kami nilaw na, kami na inin sa taud-taud alta. Kami na inin sa taud-taud tinuga na kapo. Inagi nila kami, biyasin sa kaulaw, lapini nila na sila nan napi sin Tuhan. Kiyumpe nila, yung kabuhi na hindi, iwan sindidto. Yung sa kaulaw, labang sila kialasahan na rin, kalasahan na sila rito. Yung pangatod nila, pagkamataudsin nila, innabiwan simyagad ka niya, malamba, miskin, waisin, yung pangatod nila sila nuno.
Qalu nahnu aksaru amwala wa aulada, kami matawid din kami. Ikaw yan, waisin. Imiyakad kayo mo, mga tao malamma, mga miskin. Yung pangatod nila, saukat sila rayahan, saukat sila matawid, pangalta, pini sila sinduhan. Ba't banglaw na po kung kami pini sinduhan, way alta na mo. Turayan to. Biada hamasay niya mura. Misan kami nilaw na rin mag-ibadat marayaw. Masanyang law na kami, pamayway na mo, pagkaon na mo, wayrulong. Mag-agi-adiwan simpamong si mga tao mapkay ni, musri kumakka. Nahno, ing kami nilaw na, pangita na mo, kami na yung tao marayaw. Sab mataw din sina mo din kaniyo. Mataw din tindog na mo din kaniyo. Imyagad kaniyo yan, miskin-miskin sadya, malammat, pahalawang sakit pa. Pagubusin pa mo nila, wama nahnu bimu'ajjabin. Di na kami siksaon. Kati ko yan. Namaita sila nakapamungyan tubiyan turagbus, tiyali sinakal. Sa kaukat na sila mataod sinda, hindi sila naindayahan. Law nila sambil madto. Sabab kialasan kami rin hindi, na sambil madto kalasan na kami. Aturayan yung pamung nila. Paman sinallahu ta'ala. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tukarribukum indana zulfa. Bukun. Amin agin niyo sin niyo. Matawd sin niyo. Ba't kamunanim marayaw? Matawd tindog niyo. Ba't kamunanim marayaw? Ba't law na amwad tinikasok niyo patuhan niyo? La. Bukun yaddo. Nauno, ini kasuk patuhan. Uno ini kalasat. Illa man amana. Amura yung mga sila na hinang beriman. Nagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man amana wa amila saliha. Buku tu isi. Dengan sebab yan, law si mga ulama bukunin si nikasanyang. Niapihan da hindi hayat ini bukunin si nikasanyang. Nahamasa na to ini. Biadong na mga kalimang guruyaw. Imbaita nila bukun si nikasanyang. Naaturan niyo sabi matawid si manyang. Nawang si manyang hapangatod na to da hindi nasusungon. Sumanyang bayan, kalla bukun. Di, bang wala doon ning kabayaan sinallahu ta'ala hasin yan. Turayan to. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tukarribukum indana zulfa. Bukun sinyo yan. Saukat na kamurayan, saukat na matod. Batlaw na mula, ninikaulong kanyang sintuhan, kiaulungan kamu sintuhan, kasuk nyo na pa Allah subhanahu wa ta'ala bukun. Illa malaingkan man amana, amo rin nagparat siya. Nagtawad. Wa amila saliha, iban. Piagamalan nila yun. Taakan sinallahu subhanahu. Kagunahan na ito mga tuan, magpaspas biyaw. Sabab dukay ngindakan sing kahalan sintaw. Bang mo kitaw ni na dunya ini katantan. Dengan akura sambil pababaan niya. Piag langukan si. Piag hiluwalaan si. Way lamugta. Piyabaitaan kita sinallahu ta'ala. Yan. Tangkis kamringhar. Naun. Illa man amana wa amila saliha. Faulaika lahum jaja'ud dak. Amuray mga tao. Para saya patuhan. Takarusa nagtawat na. Piyagamalan nila nindakan sinallahu ta'ala. Paman silanan. Lahum jaja'ud dak. Lipatun sinallahu ta'ala yung tutungbasan kanila.
intaw mataw sinyon kaning kabayaan sintuhan, lipat mang lipat, nakasarak ka pa, nakapag tabarro pa. Hadlaw susungon damit yan. Jajaw da bima amilu. Hasabab sinhinang nila yadto pa man sinallahu ta'ala. Wahum fil ghurfati amin. Papaghulaon sila sinallahu ta'ala hawla masanyang. Dahil hindi hadon niya sambil padlaw akhirat. Na murah-murahan mga tuan. Bangman kita niyo makalamod. Dahil hindi hadon niya. Sin tao marayaw kabayaan sintuhan. Tao sulwa. Wala na to na nasabuting kaiwanan. Nasalda mahaba din pagpangadji na to. Bangman kita niyo makalamod. Hamasan niyang dahil hindi hadon niya. Iwan makapasan niyang kita niyo. Lawi awla. Lipatun sinallahu ta'ala yung karayawan dunya. Iwan na adlaw akhirat. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murah-murahan napahampit kita niyo ngayon doon dahil mga bunga simpag iman lingkat-lingkat pengajian na ito waktu ini insyaAllah. Kami magpa-sampay na sa desingka sila sa pakatan kataw tayo manghuran. Amin imaalot kamo sin pakalajaan na ito ini. Uno-uno na lugal, nakatampat, sibuk dahalaw man simula na ito, iwan sin hagwa, dahil hamasuok pamalayo, salam doa kaniyong katahan, mga kataw tayo manghuran. Dahil tak demikian pagsukur daysab hamang nga sila amuyin wala nagbati laul long ta amuyin tumundan kamo tungod pakaradyaan sin kita niyo ini supaya sadya sumaplag in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian masabot na mo daysab amoy in lugal-lugal sing kita niyo ini dahil amoy ngiyanan na mo lang ta rawdatun min riyadil jannah amoy in dahil mga halaman sin ini surga na murah-murahan inyad tulong ta amoy matibaw na to dahil sa insyaallah subhanahu wa ta'ala rito ha ini adlaw susungon sing kita niyo adlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala imangayan kataan biya na sinagi tukbal na mo sin pagsukur at malingkan in labis way pagsukuran sin kita niyo kataan na muna Allah subhanahu wa ta'ala karena kirilan kita niyo waktu long ta makapaghinang sin biya sin mga hinang ini dahil mga hinang kalidaan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala manjari balik ko pa kung na to kalasaan ini kapatot bihaon long ta maghatang sin pangajian ito waktu yung talipatan. Murah-murahan mga kataw tayo manguran na mo nakarurungog ka mo lawi awla amin mga gawas bagbog amin wala na mutasi sin pakaradyaan pagpasampay sin mga kataw tayo manguran na murah-murahan yung kamukatantaan na magduruho yung mga kataw kasi ini mamandugi ini tumulong iban tumabang pakaradyaan din kita ni insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.